Am Anfang des Tages trinke ich gern Kaffee. Na početku dana volim da pijem kafu. Am Ende dieser Woche werden wir einen Ausflug machen. Krajem nedelje ići ćemo na izlet. Trotz des Wetters gingen sie spazieren. Bez obzira na vreme, oni su šetali. Wegen des Regens muss ich zu Hause bleiben. Zbog kiše moram ostati kod kuće. Während des Unterrichts darf man nicht sprechen. Za vreme nastave ne sme se pričati. Statt der Straßenbahn hat er das Taxi genommen. Umjesto tramvaja uzeo je taksi. Evo, ovo je bio genitiv za minut, a ako želite više o tome saznati, pogledajte moj najnoviji video.